tiyo kod voice of Lango amobedo 88.0 keda 100.4 dopang'eyo otiyo be ya kina piny jote winj promotion ame jote luongo ni Uhuru wa promotion ng'a winj tia time ning'o Uhuru wa promotion ka yini wor voice of Lango ichwalo kwenani ichwalo advert otiam yo t-shirt otiam yo t-shirt otiam yo gali otiam yo radio okay unyunga okay ndok tia ng'eyo Uhuru wa promotion ng'o amete tiye ya radio ni dia kwa voice of Lango bikoba kwa wakana manu bi miang'e kane bin miang'e okay koni ng'o amete timere voice of Lango wenyo radio itake yini geno bino borri utanongo ni radio ama yini ti wenyo tia kobore voice of Lango geno mi motore ye ken radio chella me alongo ye Lango wano ti wenyo eno okay amanu winti wenyo mene kane en yen tia ko ke kane en yen tia ko anen ke kel ko kela wa kama dagino choko wakan oberen winyo voice of Lango winyo voice of Lango kere ngo atia timeri Uganda tuju tia ya ye kane no kele wa ko ke kwelo kel ko kele minba pe mini to mamiki kane mwana mlango minba kel ko anwa de winyo ya radio wa winyo eno utuyo ko timalo en wuku wor ko utuyo ko malo ane wa to winyo miji ke ko kana nganu tiye nyinge no ena wa wando pe otu winyo kadu yinyo radio kadu akok rega menyo puto adwa wando pe otu ngai po otuyo no malo okay so man ke voice of Lango ti malo tamali okay mani kemia ng'enyo uticha mon na meti voice of Lango gina deko ticha mon na meti voice of Lango pa ng'eyo kare chielo pa ng'eyo ka cho ke uticha mon na deko meti voice of Lango pa ge podon podi vegi va kare chielo ang'eyo achiel kamoro kendo ang'eyo nyakani mikole ni obero kansila ni ngani peace kare nga agata pang'eyo kado amante tich kere mena makwano le mutele moni en nyia de ronyako okay alegara pe kun mano tiche moni